Kwena upatikani wa Nkucanio Cia kuonekana KAUNTINE ya Meru nyuma ya County Secretary wa Meru Kiambi ATHERU kwanekithia macokio mao kiri IGAMBA RIRIA RIRITUE KOTI ni MUKARI umwe wa Meru akienda mbundi ya WAANDIKANI Meru niyo Public Service Board kubonde kwa weru ATHERU na gwatite MBARU yendekithia riri itagaria riri uria omba kumudhora mwanki wa gisiasa KAUNTINE eno muthuri Muriuki na riboti eno. Ni kuringana na IGAMBA RIRIA RIKITUE ne Nkucanio Cia Meru ne MUKARI wa Meru kumulika jana Kimeita ndege mbundi WAANDIKANI ne Nkucanio Cia Meru akiwa mbundi ya WAANDIKANI ne Nkucanio Cia Meru etithingatirite watho ba mumbire na nanenda mbundi eji ithuru egiteitwo akithitanga mbundi eji na thitangite public na bathitangite individually athitanga inya county ya Meru. Amna bubu Kimeita kiri IGAMBA RIRI na tunyite County ya Meru gitumina ndi mwandiki munene wa county eji no Kiambi ATHERU etho agichokia na kuendekithio riawe ni koti ya Meru itho agitejeria mbundi eji ikena governor wa Meru etho na kanya guthura mbundi ingi na kintu kira kiundigaria ni ati kiri macokio ja county ya Meru gukurukira affidavit ya muntu gwitwa Dr. Kiambi ATHERU achoketie akigwataga mbaru petition yeje akiugaga antu baba ibabati kwa na bonde nikenda thirikari yewa kanya kagukompose yayo mionkiwe yete neo Kiambi ATHERU wachana nayo nontu yo imonkio ndara na tutaizima twayoria very soon we nambati muno iburato irutha Kiambi ATHERU na kugatuika governor wengu ateko constitute ateko jokia ona antu baba bate committee to that gender rule athikeri nyarira na gwa point relevant persons bakinya to that gender rule then tikuga solution ne kwenga board members bond then kenda ka constitute board inge enjero amna bubu kuringana na MC Okoruta monda kirinya amana matetere kioto serese duranira baugite abisa munene ombundi eji na kalite kwa meri 6 agwatirite ontubrani gutatina watho na mwankira na ndio tuntunya bumwa buri kwithura gita non tuntu bombo tumo bwa mukinya kotini nchoke mbera devices babara bombo device ibagwete kigerio ne onto still tha yo gataga muntu uria uko act ari CEO wa board ari ndene obiciere irigare kuringana na sheria a member can only act ndene civil service for a term of 30 days not exceeding 6 months. Virginia amberiria ko act mwaka muthiru jwa October na thai mieri yewe 3 ni thiri so actions tion thiria go take on behalf of the board they are also illegal. Acting CEO rai ko ke county public service board na acted for more than 6 months now na uni against the law ikinyume cha sheria na umenye governor ogete acting CEO wa public service board for more than 6 months tukayo karaka to achoka na rai karango neringi ite umbi one of the grounds Kiambi chiokwania amno bubu baugite okeja kuthura mbundi ketho giteito andu bara bonde bandiki kumenya mbundi ji kinyabe babiri kuthaba keberu ngugine kiuria yako ni atiri governor kwa tuika nonto ine county public service board wa return ongwe kuma we kwa governor Meru county kwa tuika constitute kinyume cha sheria kwa tuika ibo kwenda bengwa ba kinyume cha sheria kinyanto bonde public service board keana kinyanto bonde yandikite ki tena eku emeri 6 kinyabonde bandiki kinyume cha sheria kaba bati kwanania nabo including Kiambi ATHERU nonto nya no he mwandikite kugatuika IGAMBA RIRI de kethore ki infringe rights cia these public servants barabe na ten of office then nyatu tuingo to civil society organizations to get a kotini with a proper consolidated petition ya marinya jarajonde jario ndene ya thirikari ya county government na public service board enkiripotera Uru TV mbeta muthuri Muriuki.